So what's up guys? Welcome sa vlog na walay buot, sa vlog na puro kabuang, sa vlog na wala kay matun-an. So karong hapon na mag alas 3 sa hapon palit ko og snacks. So dapat kung mulabas ta magsuta og mask. Yun. Mo adto na ta. Para magpalit ko og ice cream og pizza. Salamat kayo sa sponsor. Tara! Woo! A few moments later. So daw na ako kita tayo mapalit ko og pizza. Dohat eh. Doha ka pizza. Dili wala na mag-upload gud sa akong video. So mo to sa ha? Sa mga wire ng ham and cheese. Ano sa ham and cheese pa tanaw daw sa naw? Ano yung ham and cheese? Tapos ang wire. So pagtanaw na ko. Moro man siya ako. Unsa na siya? Ham and cheese kay pineapple naman ang ito. Ay sige to na lang isa. Ay pero same lang Hawaiian og kana. Unsa ka lang yan? Hawaiian na lang. Hawaiian. Ha? Ay, balikan na ako. Ay, sorry. Na magpalit ko kuan. Duhat ha. That's tag ice cream, guys. A few inches later. Una ice cream. Kaya ice cream na durian. Katong half lang half gallon ko yan. Pila ganing half? 180. Yun, doon na ice cream. Ice cream durian flavor. Na 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 na. Burger, buy one, take one. Shop out. Yun. Thank you. Salamat eh. Yun. Pauli na ta. So nakapalit na ta og pizza og ice cream. So ayan, balik ta sa atong age. A few moments later. So nakauli na ta. Oy. Ano tayo? Pizza oy. Atay pizza og ice cream. Ta-na-na-na. Ta-na-na. Yun.
Let's go!